Hi guys, so karon magluto na pud ta og baked grilled chicken. So sa una naging ko video sa akong pag suba, nilay pud ni nga marinade akong gigamit. So muna itong manok. So una butang na to og asin. Na itong isagol ang asin. Sa hasta ang uban manok atong butangan. Sunod black pepper. Ang sunod kani Mamacita's barbecue marinade. Ato ra na iyabo na duha akong gibutangan ni kay sa kilo man. Then ato i-mix, sana i-mix lang. Humana na ato ipadaplin og 30 minutes before nato lutuan. Dayon atong i-preheat ang oven og 200 degrees Celsius. Dayon ato dayon isud ang atong i-marinate nga chicken ngadto sa oven nga na preheat na. Then atong i-set og 30 minutes. Every 10 minutes akong bali-balihon. So una ning 10 minutes akong gibali na sunod after 10 minutes ako na pong gibali. Nagibali-bali lang. Ug mo na ni atong luto nga manok. Okay, so ato nang tilawan na ato ang luto nga chicken. Dara atong tilawanan. Init pa. Lami pa sa ilado nga brand